Obnovljivim izvorima energije smatraju se energija sunca, vetra, vode i energija dobijena iz biogasa. Ovi vidovi energije, koji za razliku od konvencionalnih izvora energije kao što su nafta ili zemni gas, čiji se resursi usled ljudske aktivnosti svakodnevno i nepovratno smanjuju, nazivaju se obnovljivim jer se ne mogu iscrpeti. Jedan od najpraktičnijih i najefikasnijih načina upotrebe obnovljivih izvora energije je prevođenje u električnu energiju. Energija sunca se u električnu energiju transformiše zahvaljujući solarnim elektranama. Energija vetra se transformiše zahvaljujući vetrogeneratorima. Energija vode zahvaljujući hidroelektranama, a energija biogasa uz pomoć postrojenja koje se zovu elektrane na biogas. Od svih pomenutih obnovljivih izvora energije, elektrane na biogas su daleko najefikasnije u procesu konverzije primarne u električnu energiju. Gledamo prikaz godišnje proizvodnje električne energije za solarnu elektranu, vetrogenerator, mini hidroelektranu i elektranu na biogas istog kapaciteta 1 MW. Ovo u praksi znači da bi za istu količinu proizvedene električne energije koju proizvede elektrana na biogas instaliranog kapaciteta od 1 MW bilo potrebno izgraditi solarnu elektranu kapaciteta čak 6,4 MW, vetrogenerator kapaciteta 4 MW ili mini hidroelektranu kapaciteta 3,3 MW. Elektrane na biogas, pored električne energije, generišu i približno istu količinu toplotne energije, koja može da se iskoristi za sopstvene potrebe ili plasira na tržište. Treba istaći da od svih obnovljivih izvora elektrane na biogas imaju daleko najveći doprinos u zaštiti životne sredine. Elektrane na biogas nisu novina na tržištu. Decenijama su ljudi eksperimentisali sa načinima dobijanja biogasa iz organskih sirovina, pri čemu su prvi pokušaji zabeleženi još u 19. veku. Ipak, intenzivan razvoj kreće 70. godina 20. veka. Danas je to zrela, dokazana tehnologija, raširena u celom svetu. 80. godina prošlog veka u Srbiji je postojalo 7 elektrana na biogas u sklopu farmi svinja u Surčinu, Vizelju, Banatskom Karlovcu, Vladimirovcu, Negotinu, Varvarinu i Sečnju. Tada nisu postojale podsticajne mere, a korisnici su proizvedenu energiju koristili isključivo za sopstvene potrebe. Nažalost, danas ove elektrane više ne postoje, što ne čudi s obzirom na tadašnju ekonomsku situaciju, kao i razvoj događaja na našim prostorima. Zahvaljujući utemeljenom pravnom okviru i dobro osmišljenoj regulativi, početkom 2010. godine u Republici Srbiji biogas sektor ponovo počinje da se razvija. Prve 3 elektrane na biogas su sa radom počele tokom 2012. godine, a iste godine je osnovano i Biogas udruženje Srbije. Danas u Republici Srbiji uspešno radi 28 elektrana na biogas, ukupno instalisane snage 27,8 MW, a u privremenom statusu povlašćenog proizvođača električne energije nalazi se 70 elektrana, ukupno predviđene snage 67,9 MW. Očekuje se da će većina biti puštena u rad do kraja 2021. godine. Šta je u stvari biogas? Najjednostavnije rečeno, biogas je mešavina gasova koja nastaje razlaganjem organske materije u anaerobnim uslovima, odnosno bez prisustva kiseonika. To je proces sličan procesu varenja u želucu krave i takav proces se naziva anaerobna digestija, skraćeno AD. U tabeli je prikazan tipičan sastav biogasa. Najviše je prisutan metan i u zavisnosti od njegovog udela biogas ima veću ili manju kalorijsku vrednost. Metan se obično kreće u granicama od 45 do 75%. Na drugom mestu po zastupljenosti je ugljen dioksid i on se kreće u granicama od 25 do 45%. Vodene pare ima oko 6%, kiseonika oko 3%, a amonijaka i vodonika ima manje od 1%. Vodonik sulfid je takođe prisutan i može da se kreće u okvirima od 30 do oko 20.000 ppm. Kalorijska moć biogasa zavisi od koncentracije metana u njemu. Što ima više metana, veća je i kalorijska moć biogasa. U proračunima se zbog toga što je metan u praksi veoma retko potpuno čist. Za kalorijsku moć metana uzima vrednost od 10 kWh po metru kubnom. Radi dodatnog pojašnjenja naveden je primjer izračunavanja kalorijske moći biogasa.
Ukoliko biogas sadrži 50% metana, njegova kalorijska moć je 5 kWh po metru kubnom, a ukoliko sadrži 60% metana, kalorijska moć biogasa iznosi 6 kWh po metru kubnom. Dobijeni biogas može da se iskoristi na nekoliko načina. Spaljivanjem biogasa dobijamo toplotu koja je upotrebljiva za kuvanje, grejanje, dobijanje vodene pare ili na bilo koji drugi danas poznati način. Procesom anaerobne digestije uz pomoć kogenerativnog postrojenja, biogas može da posluži za dobijanje električne i toplotne energije. Posebnim postupkom, biogas može da se prečisti do nivoa čistog metana i da se nakon toga injektuje u mrežu nacionalnog gasovoda. U Republici Srbiji još uvek ne postoji regulativa za proizvodnju čistog metana iz biogasa, a samim tim ni mogućnost injektovanja u nacionalni gasovod. Ovo je prikaz toka proizvodnje biogasa, kao i moguća primjena ovako dobijene energije i postdigestata. Biogas se u tehnološkom postupku generiše iz tečnog i čvrstog životinjskog stajnjaka, organskog otpada ili energetskih useva, koji se odvijaju u hermetički zatvorenom rezervoaru, fermentoru ili drugačije rečeno digestoru. Prečišćavanjem biogasa može se dobiti biometan, koji zatim može da se ubrizga u nacionalnu gasnu mrežu, mada trenutno u Republici Srbiji zbog nepostojanja adekvatne regulative, ova opcija za sada još uvek nije moguća. Upotrebom kogeneratora, biogas se koristi za proizvodnju električne energije, koja se nakon merenja predaje elektrodistributivnoj mreži, kao i toplotne energije koja se može iskoristiti za sopstvene potrebe ili toplovodom sprovesti do eksternih potrošača. Postfermentorska masa je đubrivo visokog kvaliteta koje se iznosi na njive, čime se zatvara ciklus poljoprivredne proizvodnje. Tabela prikazuje neke od sirovina koje se koriste za proizvodnju biogasa, kao i količinu suve materije i tipični biogasni potencijal tih sirovina. Količina suve materije je izražena u procentima, a biogasni potencijal u metru kubnom po toni svežeg materijala. Tako, na primjer, 1 tona tečnog goveđeg stajnjaka sa 8% suve materije tipično daje oko 21 kubni metar biogasa, dok 1 tona čvrstog goveđeg stajnjaka sa 18% suve materije daje oko 53 kubna metra biogasa. Na isti način, iz tabele se očitava biogasni potencijal, kao i potencijali ostalih navedenih sirovina. Proces stvaranja biogasa je u suštini veoma jednostavan. Raspadanjem organske materije u prirodi oslobađa se metan. Ako organsko đubrivo prekrojimo plastičnom folijom, prikupit ćemo oslobođeni gas. Prilično jednostavno, zar ne? Ako je već sve tako jednostavno, nameće se logično pitanje. Zbog čega su nam uopšte potrebne elektrane na biogas? Elektrane na biogas su postrojenja, ili možemo slobodno reći fabrike, u kojima se biogas proizvodi na efikasan način u strogo kontrolisanim uslovima. Ako povučemo paralelu sa životinjskim svetom, možemo uočiti veliku sličnost između elektrane na biogas i jedne krave. Sirovine kojima se elektrana hrani skladište se u digestoru. U sredini bez prisustva kiseonika, sa konstantnom temperaturom i pod uticajem bakterija, sirovine se razlažu, oslobađajući u tom procesu biogas. Biogas se zatim u kogenerativnoj jedinici uz pomoć gasnog motora sa unutrašnjim sagorevanjem i pripadajućeg generatora transformiše u električnu energiju i toplotnu energiju, a kao dodatni proizvod javlja se i visoko kvalitetno đubrivo. Postoji više tipova elektrana na biogas, a jedna od osnovnih podela je na elektrana na biogas sa šaržnim punjenjem, koje se koristi za tretman isključivo čvrstih sirovina, i elektrana na biogas sa kontinualnim protokom koje se upotrebljavaju za tretman tečnih ili mešovitih sirovina. Elektrane na biogas sa šaržnim punjenjem zahtevaju veći broj boksova radi održavanja kontinualnog procesa proizvodnje, što značajno uvećava troškove izgradnje. Elektrane na biogas sa kontinualnim protokom su mnogo rasprostranjenije i značajno jeftinije, ali ne i manje kvalitetno rešenje, pa će se buduće objašnjenja odnositi na ovaj tip elektrana. Kao što smo već istakli, razlaganje organske materije se dešava u sredini bez prisustva kiseonika, takozvanim anaerobnim uslovima, pri konstantnoj temperaturi i uz prisustvo neophodnih bakterija. Ovaj proces odvija se u 4 faze, pri čemu dolazi do postepenog razlaganja proteina, masti i ugljenih hidrata na prostije činioce. Prva faza je hidroliza, u okviru koje se sirovine razlažu na aminokiseline, masne kiseline i šećere.
U drugoj fazi, koja se zove acidogeneza, dolazi do daljeg razlaganja sirovina na acetat, vodonik, ugljen dioksid, niže masne kiseline i na alkohole. Treća faza je acetogeneza i u okviru nje se proces nastavlja daljim razlaganjem na sirćetnu kiselinu, ugljen dioksid i vodonik. U poslednjoj, četvrtoj fazi, dolazi do oslobađanja metana i dodatne količine ugljen dioksida. Ovo je prikaz tipičnog digestora, fermentora. Njegova uloga je da se obezbedi anaerobna sredina sa konstantnom temperaturom u kojoj se razvijaju bakterije i u kojoj se smešta sva potrebna sirovina za dobijanje biogasa. Zapremina digestora se dimenzioniše tako da obezbeđuje smešteni kapacitet sirovine tipično od 30 do 60 dana. Ovaj period može da bude i duži, ali to sa sobom povlači povećane troškove ulaganja usled potrebe za većim smeštenim kapacitetima digestorima. Konstantna temperatura je od suštinskog značaja, zbog osetljivosti bakterija zaduženih za generisanje biogasa na temperaturne promene. Česte varijacije temperature neizostavno dovode do smanjenja proizvodnje biogasa. U zavisnosti od temperature na kojoj se odvija proces razlaganja, razlikujemo 3 tipa procesa: psihrofilni proces, mezofilni proces i termofilni proces. Ovde se namiće logično pitanje koja je idealna temperatura za dobijanje biogasa. Sa povećanjem temperature povećava se brzina generisanja biogasa, ali i nestabilnost procesa. Praksa je pokazala da su u našem klimatskom podneblju elektrane predviđene za rad u mezofilnim uslovima optimalne s aspekta proizvodnje biogasa i stabilnosti procesa. U najvećem broju postojećih elektrana, temperatura u digestoru se održava konstantnom, u rasponu od 38 do 42 stepena Celzijusa. Iako se u pogledu detalja, elektrane na biogas razlikuju u zavisnosti od isporučioca tehnologije i predloženog rešenja u cilju optimizacije procesa proizvodnje, sve elektrane imaju sledeće celine: celinu za skladištenje sirovina i postdigestata, usipne elemente, celinu zaduženu za proizvodnju biogasa, celinu za tretman biogasa, celinu za proizvodnju električne i toplotne energije, kogeneraciju i celinu za merenje i predaju električne energije. Ukoliko je silaža kukuruza ili silaža neke druge poljoprivredne kulture jedna od ulaznih sirovina za dobijanje biogasa, potrebno je predvideti prostor za njihov smeštaj. Nekada se ove sirovine smeštaju na pistu, nekada u specijalne vreće, ali najčešće se skladište u trench silosima. U zavisnosti od količine potrebne sirovine, planira se veličina trench silosa. Postdigestat je masa iz koje je izvučen biogas. Nakon izlaska iz digestora, postdigestat se u najvećem broju slučajeva vodi na separator, nakon čega se dobijaju čvrsta i tečna komponenta. Tečna komponenta se skladišti u zemljanim lagunama, koje treba da obezbede smešteni kapacitet za 180 dana. Iz ovih laguna, tečna komponenta se uglavnom cisternama transportuje na obradivo zemljište, obzirom da je bogata mineralima. Svaka elektrana na biogas je opremljena jednim ili sa više sistema za unos sirovina. Nekada je to mešna jama u kojoj se pomešaju sve sirovine pre unošenja u digestor. Ovo rešenje je najjeftinije, ali i najmanje komforno, jer se u slučaju kvara unos sirovina obustavlja. Komfornije rešenje predviđa nezavisne sisteme unosa za svaki tip sirovina. Vidimo prikaz sistema za unos silaže sa pokretnim patosom. Rezervoar za tečni stajnjak je predviđen za skladištenje i unos tečnog stajnjaka u digestor. Prikazana je cev sa ventilima koji služe za punjenje i praženje rezervoara. Usipni koš za čvrsti stajnjak se od sistema za unos silaže razlikuje po tome što je uglavnom opremljen uređajem za usitnjavanje koji se može aktivirati po potrebi. Glavni proces proizvodnje biogasa odvija se u digestorima. Digestori su veliki, hermetički zatvoreni rezervoari u kojima je instalirana oprema potrebna za što efikasniju proizvodnju biogasa. Uloga mešača je da obezbedi homogenost mase i ravnomeran prenos toplote unutar digestora. Broj i tip mešača u digestoru zavisi od zapremine samog digestora. Cevi za grejanje se postavljaju sa unutrašnje strane zidova digestora. Mogu da budu prohromske ili plastične, a uloga im je da održavaju konstantnu temperaturu potrebnu za uspešno odvijanje procesa generisanja biogasa.
U gornjem desnom uglu su prikazana reviziona okna, zahvaljujući kojima operateri mogu da vide šta se dešava unutar samog digestora. Stakla moraju biti gas nepropusno sertifikovana, a opremljena su sa svetiljkom u sigurnosnoj izvedbi, kao i brisačem koji služi za uklanjanje, kondenzacije ili nečistoće. U gornjem delu digestora dolazi do skladištenja proizvedenog biogasa. Zbog toga su digestori prekriveni duplom membranom. Unutrašnja membrana je gas nepropusna, a spoljašnja membrana ima ulogu mehaničke zaštite. Prostor između dve membrane je obično ispunjen vazduhom, koji se ponaša kao izolator u cilju sprečavanja variranja temperature digestora. Uloga sigurnosnog ventila je da ispusti višak gasa u atmosferu, u slučaju da kogeneratori i baklje za sagorevanje ne rade. Ova situacija moguća je kod dugotrajnih nestanaka električne energije. U sredini digestora je postavljen noseći stup. Prikazana je i mreža za ubacivanje vazduha, čija uloga je da smanji nivo vodonik sulfida u biogasu. Kada bi se proizvedeni biogas direktno vodio na gasni motor, vrlo brzo bi došlo do havarije. Da bi se to sprečilo, biogas mora da se tretira u cilju uklanjanja vlage i vodonik sulfida. Ovaj proces počinje još u digestoru, uduvavanjem određene količine vazduha. Zahvaljujući tome, dolazi do hemijske reakcije, pri čemu vodonik sulfid, reagujući sa kiseonikom, na kraju procesa kao rezultat daje čist sumpor i vodu. Izlazeći iz digestora, cevi kroz koje prolazi biogas se uglavnom ukopavaju u zemlju radi dodatnog hlađenja biogasa u cilju boljeg odvlaživanja. Uloga kulera je da dodatno odvlaži biogas, čime se još više smanjuje prisustvo štetnog vodonik sulfida. Ukoliko je potrebno, elektrane se opremaju karbonskim filterima radi potpunog uklanjanja vodonik sulfida. Spaljivanje viška biogasa se vrši na uređaju koji se zove baklja i čija je uloga da spreči ispuštanje metana u atmosferu, obzirom da je metan gas koji ima izražen efekat staklene bašte. Analizator biogasa služi za praćenje kvaliteta gasa, na osnovu čijeg očitavanja se reguliše rad kogeneracije. Biogasni analizator omogućava praćenje nivoa metana, kiseonika, vodonik sulfida i ugljen dioksida u biogasu. Prečišćeni biogas se u cilju proizvodnje električne energije vodi na kogenerator, uređaj koji se sastoji od gasnog motora i generatora električne energije. Sva proizvedena količina električne energije se nakon merenja predaje u naponsku mrežu. Sopstvena potrošnja elektrana na biogas se kreće u granicama od 7 do 10%. Određena količina proizvedene toplotne energije utroši se za održavanje konstantne temperature u digestorima, što obezbeđuje stabilan proces proizvodnje. Ostatak toplotne energije je na raspolaganju za sopstvene potrebe investitora ili za plasman na tržište. Napon na izlasku iz generatora nije usklađen sa naponom distributivne mreže na koju je elektrana priključena. Da bi se predaje proizvedene električne energije mogla uspešno izvršiti, naponski nivoi moraju da se usklade. Ovaj zadatak obavljaju transformatori, koji se sa drugom potrebnom opremom smeštaju u trafostanicu. Iz tog razloga, kao i zbog smanjenja gubitka prenosa, trafostanica se pozicionira što bliže kogeneratoru. Nakon izvršene transformacije, meri se količina predate električne energije i na osnovu tog merenja se ostvaruje pravo na prihod. Na šematskom prikazu vidimo kako se elektrana na biogas uklapa u zatvoreni ciklus poljoprivredne proizvodnje na farmi krava. Čvrsti tečni kravlji stajnjak, zajedno sa ostacima iz poljoprivrede i silaže kukuruza, su sirovine koji se u ovom primeru koriste za dobijanje biogasa. Sve tri sirovine se mešaju u pripremnom rezervoaru po unapred pripremljenoj recepturi. Nakon mešanja se pumpama unose u fermentor, odnosno digestor. Tu se proizvodi biogas, iz kojeg, zahvaljujući kogenerativnoj jedinici, dobijemo električnu i toplotnu energiju. Električna energija se predaje u elektrodistributivnu mrežu, a toplota se koristi za zagrevanje vode za pranje, grejanje prostorija, grejanje vode za piće u štalama i sl. Ostatak, nakon fermentacije se uz pomoć separatora razlaže na čvrstu i tečnu komponentu. Obe komponente su đubrivo vrhunskog kvaliteta i kao takve se iznose na poljoprivredno zemljište, doprinoseći kvalitetu i kvantitetu useva, čime se lanac poljoprivredne proizvodnje u potpunosti zatvara. Da bi se investicija u elektranu na biogas uspešno sprovela, potrebno je zadovoljiti određene preduslove. Na prvom mestu,
investitor treba da bude u mogućnosti da sa sigurnošću obezbedi dovoljno sirovina za snabdevanje elektrane na biogas u periodu važenja povlašćenog statusa. Treba da postoji odgovarajuća lokacija za izgradnju elektrane i svih pratećih objekata. Potrebno je da u momentu donošenja odluke o ulasku u investiciju postoji zakonska regulativa i adekvatne podsticajne mere. Veoma je važno odabrati odgovarajuću tehnologiju, koja u mnogome zavisi od vrste i količine raspoloživih sirovina i naravno potrebno je obezbediti odgovarajuće finansiranje. Ukoliko se pažljivo procene sopstvene mogućnosti i ispoštuju potrebni preduslovi, investitor može da računa na spremnost banaka na kreditiranje projekta, stabilnu proizvodnju tokom celokupnog perioda eksploatacije i niske troškove održavanja. Prvi i najvažniji preduslov uspešne investicije je obezbeđenje dovoljne količine odgovarajućih sirovina. Čest je slučaj da investitori žele da grade elektranu na biogas kapaciteta 1 MW, iako nemaju potrebnu količinu sirovina, jer su čuli da se na taj način ostvaruju najveći prihodi. To je veoma velika greška koju treba izbeći po svaku cenu. Takvi investitori su podložni pritiscima prilikom nabavke sirovina, što neminovno dovodi do povećanja troškova proizvodnje. Još gore, neretko se suočavaju sa nemogućnošću nabavke sirovina, što neminovno vodi smanjenju proizvodnje ili u drastičnim okolnostima do prestanka rada elektrane. Rezultat toga je smanjen profit, a u ekstremnim slučajevima dolazi do nemogućnosti servisiranja otplate duga ili potpunog obustavljanja proizvodnje. Kod izbora odgovarajuće lokacije, svakako treba obratiti pažnju na mogućnost priključenja energetskog objekta na elektrodistributivnu mrežu. Ukoliko ovako priključenje nije moguće, jedino rešenje je traženje nove lokacije. Takođe, odgovarajuća lokacija treba da bude u blizini izvora sirovina potrebnih za uspešan rad elektrane na biogas. Visoki transportni troškovi mogu u potpunosti da pokvare koncept i obesmisle čitavu investiciju. Parcela za izgradnju elektrane treba da bude dovoljno velika da na nju mogu da se smeste ne samo tehnološki objekti elektrane, već i prateći objekti za skladištenje potrebnih sirovina, kao i objekti za skladištenje postdigestata u periodu od 180 dana. Jedna od stvari na koju potencijalni investitori treba da obrate pažnju pri donošenju odluke o ulasku u investiciju je zakonska regulativa. Na prvom mestu treba obratiti pažnju na zakon o energetici, a zatim i na zakon o planiranju i izgradnji, zakon o zaštiti od požara, zakon o zaštiti životne sredine. Konkretne podsticajne mere i uslovi se definišu u 2 nezavisne uredbe. Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije i Uredba o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije. Ove uredbe se revidiraju svake 3 godine, pa je potrebno obratiti pažnju koliko vremena investitor ima u datom trenutku da pod važećim uslovima stekne privremeni, a zatim i konačni status povlašćenog proizvođača električne energije. Dosadašnja praksa je pokazala da potencijalni investitori imaju sklonost da potpišu ugovor sa ponuđačem tehnologije bez adekvatne analize, dobijene ponude i bez poređenja sa ponudama drugih ponuđača, već samo na osnovu nečije preporuke. Ponuđaču tehnologije se bezrezervno veruje, mada im se po prirodi stvari interesi ne poklapaju. Ovo je pogrešan pristup i to treba naglasiti. Investitori uvek treba da traže više ponuda i da angažuju stručna lica za njihovu analizu. Ovo je jedan od ključnih momenata na kojem se sapliće veliki broj investitora. Nije loše napomenuti da je prisustvo domaćeg konsultanta poželjno, ne samo zbog potrebe investitora, već se vrlo često dešava da je pomoć potrebna i ponuđaču opreme iz razloga nepoznavanja lokalnih tržišnih uslova i propisa. Prvi preduslov da banka odobri kredit je da investitor posjeduje dovoljnu količinu sirovina za snabdevanje elektrane na biogas tokom celokupnog perioda planirane proizvodnje. U praksi se pokazalo da potencijalne investitore konstantno treba podsjećati na ovu činjenicu. Takođe, dobro je napomenuti da banka prilikom odobravanja kredita snosi veći finansijski rizik od samog investitora, jer je njeno učešće u investiciji obično 70 do 80%, a učešće investitora svega 20 do 30%. Mada klijentu na prvi pogled tako ne izgleda, uloga banke je da pored obezbeđenja novčanih sredstava takođe zaštiti klijenta i obezbedi idealne uslove za uspešan završetak investicije kako bi osigurala uspešno vraćanje kredita.
Izrada studije predizvodljivosti je poželjan, a u najvećem broju slučajeva i obavezan korak u procesu ishodovanja kredita. Neke od banaka insistiraju na angažovanju stručnih lica od strane investitora, neke još uvek ne, ali u svakom slučaju banke neretko odobravaju bolje uslove kreditiranja ukoliko investitor angažuje renomirane konsultante. Ukoliko investitor donese odluku o ulasku u investiciju izgradnje elektrane na biogas, u praksi bi to trebalo da izgleda ovako. Prvo bi se pristupilo izradi studije predizvodljivosti koja bi investitoru pokazala da li je u njegovom slučaju investicija opravdana ili ne. Takođe se pristupa izradi planskog dokumenta koji je potreban. Nekad je to plan detaljne regulacije, nekada urbanistički plan, a nekada nije potrebno izraditi ni jedan od ovih dokumenata. Informaciju o tome daje lokalna samouprava. Nakon odabira adekvatne tehnologije, ishoduju se lokacijski uslovi i pristupa se izradi projektne dokumentacije. Nakon dobijene građevinske dozvole i ishodovanja privremenog statusa povlašćenog proizvođača električne energije, kreće se sa izgradnjom i montažom opreme, nakon čega sledi probni rad i period dostizanja punog kapaciteta elektrane. Na kraju se ishoduje konačan status povlašćenog proizvođača električne energije i sa Elektroprivredom Srbije se potpisuju ugovor o prodaji električne energije po subvencionisanoj tarifi. Od tog momenta elektrana na biogas postaje profitabilna. Benefiti koji se ostvaruju zahvaljujući upotrebi elektrana na biogas su višestruki i veoma značajni. Mogu se podeliti u 3 grupe. Globalni benefiti od kojih korist ima čovečanstvo u celini. Ovde govorimo o benefitima koji se tiču zaštite životne sredine. Benefiti koji ostvaruje investitor vezani su za ostvarenu proizvodnju električne energije, toplotne energije i visoko kvalitetnog đubriva. Benefiti koji ostvaruje lokalna zajednica su osim benefita koji se odnose na zaštitu životne sredine, još i ekonomski benefiti. Neki od glavnih benefita od kojih korist ima kompletno čovečanstvo su smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, smanjenje gubitaka hranjivih materija i ispiranja iz obradivih površina, recirkulacija azota, čime se smanjuje potreba za korišćenjem fosilnih goriva za dobijanje azota iz vazduha, recirkulacija fosfora, čime se smanjuje pritisak na ograničene svetske resurse fosfora, smanjenje upotrebe prirodnog gasa, otvaranje novih radnih mesta, smanjenje zavisnosti od uvoza energenata, električne energije i zemnog gasa. Osnovni preduslov da elektrane na biogas uopšte budu izgrađene je da investitori od njihove eksploatacije imaju neku korist. Na prvom mestu, to je zagarantovan prihod od proizvodnje električne energije tokom perioda od 12 godina. Tu je i potencijalni prihod od proizvodnje toplotne ili raskladne energije, koja može da se iskoristi za sopstvene potrebe, čime se redukuju postojeći troškovi ili može da se plasira na tržište, čime se ostvaruje direktan profit. Prihod od proizvodnje đubriva visokog kvaliteta, čija upotreba je dozvoljena u proizvodnji organske hrane, je još jedan od potencijalnih benefita. Smanjenje neprijatnog mirisa, kao i uništavanje patogenih bakterija u stajskom đubrivu, su jedni od ključnih benefita za vlasnike životinjskih farmi. Iz tako prerađenog stajskog đubriva biljke mnogo brže i lakše usvajaju hranjive materije. Zahvaljujući tome se redukuje upotreba mineralnih đubriva, smanjuje se gubitak hranjivih materija i ispiranje iz obradivih površina. U životinjskom stajnjaku se nalaze semena raznih korovskih biljaka. Tretmanom stajnjaka u sredini bez prisustva kiseonika na temperaturi od 39 do 42 stepena tokom 30 do 60 dana, mnoga od tih semena bivaju uništena, što dovodi do manje zakorovljenosti njiva tretiranih stajnjakom dobijenim na ovaj način. Pored globalnih benefita, kao i benefita koje ostvaruje investitor, i lokalne zajednice mogu da uživaju višestruku korist od izgradnje elektrana na biogas. Na prvom mestu treba spomenuti benefite koji se ostvaruju u sferi zaštite životne sredine kroz rešavanje problema odlaganja organskog otpada, redukcije neprijatnih mirisa, kao i redukcije emisije gasova sa efektom staklene bašte. Nisu zanemarljivi ni benefiti od kreiranja novih radnih mesta, jer se smatra da jedna elektrana na biogas, što neposredno direktnim zapošljavanjem, što posredno kroz angažovanje kadra za snabdevanje, održavanje i servisiranje postrojenja, stvara uslove za oko 40 novih radnih mesta. Poljoprivrednici koji se odluče za izgradnju elektrana na biogas mogu da računaju na stabilne prihode tokom perioda važenja povlašćenog statusa.
Interesantna je priča jednog farmera iz Nemačke koji tvrdi da mu rad na farmi krava odnese 90% vremena u toku dana i pri tome mu donese oko 10% ukupnih prihoda, a rad na elektrani na biogas mu odnese oko 10% vremena u toku dana i donese 90% ukupnih godišnjih prihoda. Na posmatranom lokalitetu dolazi do poboljšanja kvaliteta obradivih površina zahvaljujući upotrebi visokokvalitetnog đubriva, čime se stvaraju i uslovi za razvoj proizvodnje organske hrane. Elektrane na biogas generišu značajnu količinu toplotne energije, koje može da se iskoristi za zagrevanje plastenika, staklenika, štala, za sušare i slično. Nije retka pojava da u ruralnim područjima, usled udaljenosti i lošeg stanja postojeće infrastrukture u naponskoj mreži, dolazi do značajnih variranja napona. Zahvaljujući elektranama na biogas i konstantnoj proizvodnji tokom čitave godine, dolazi do potpune stabilizacije naponske mreže. Na kraju, treba spomenuti da elektrane na biogas značajno doprinose kreiranju poreskih prihoda u lokalnim zajednicama, naročito u onim slabije razvijenim. Zbog svega rečenog, mi u Udruženju Biogas Srbija smatramo da bi svako selo u Republici Srbiji trebalo da ima elektranu na biogas.